Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şevab xeyr, temaşavanın heyeca, bernama Rojava Civaki dest pekir. Pişti hafti yektin, mevanime Nureddin Koseri ve Abdullah Xavan umxeyratın. Ser şevaratın. Allah razı inşallah. Bina bernameye de Jirrahayı Seyfettin Gündüzci ve mevanime inşallah temaşavanın heyeca. Lisser Rojava meçent mijar nekant, emes servan haber bidin, seri evvel. Civina serekin devletin ku milletin ve Müslümanın le Endonezya le Kuala Lumpur'e navi haftede hate rast kirin zirveyek dinav devletin ku halkı ve Müslümanı sereki ve hevdu civiyan hinek hasbi hal kirin be hevdure hinek derdu kule alema İslam'ı hevdure gotun mühimi ve ehemmiyeta ve civînê dixwazim qismek xeber bidin. Dûra jî em behsa Libyayê bikin temaşavarên hêja. Libyayê demekiye şarekîn navxwayî heye û li hember hikûmeta fermî ya ku ji temamê dewletên dünyayê ve tê qebûl kirin li hember wê dîktatorekî yan jî derbekarekî General Hafter dibêjin jê re destê wî Amerika û hinek alîkarên din dixwazin wê der derbekî çêbikin belê Türkiye destek û piştgirî dide hikûmeta fermî ya resmî ji xeyrî vê jî di nav Tirkiye û Libyayê de di nav heftiyên çûyî de peymanek hate rastkirin di ser behra spî de peymanek çêkirin ev jî di dinyayê de gelek deng da ev mesele çi em ser vê jî dixwazin xeber bidin. Li İdlibê qetliamên Rusya û Beşar Esad didome drameka insani li wê der hê didome koçberiyên ku ji wê der birê ketin koçberên ku ji wê der birê ketin ber bi Tirkiye nêzî 50,000 insan dixwazin werin dîsa xwe bavêjin Tirkiye ev mesele jî di rojeva me de ye temaşavanên hêja dawiyê de jî emê di derbarê siyaseta Tirkiye siyaseta ku niha xitmiye arastî xitimiye û çareseriyek ji alî siyasetmedaran ve partiyan ve nayê dîtin ji heqetê Tirkiye niha siyaseteka wiha heye di resmê siyasetê de navan partiya de Partiya Hüdapar 7 salî bû 7 sal berê divan roja de ava bû û hinek siyaset hinek mesaj hinek beyanatên giring hatin kirin di heftemîn sala ku Hüdapar hatiye ava kirin ev jî di ser meselê de em ê xeber bidin inşallah. Mamoste Nureddin Koseri civîna serekên dewletên İslamê em ewil xeber bidin. Arastî em bêjin mesaj û beyanatên dûr de têne dayîn dewleta em bêjin ji aliyê fermî ve alaqedar nake yani em bêjin ji aliyê leşkerî ve ji aliyê siyasî ve ji aliyê aborî ve têkiliyên wanî ku wê der belkî têne xeberdan lê mühimî û ehemmiyeta van civîna li gor we çi ne hem xeberdanê ku mesajên ku hatine kirin hem hatine wanî cem bi hevdûre em serê xeber bidin. Belê. Bi navê Xwedayê Rehman û Rahîm. Bi rastî siyaseta dinyayê jî ki wek a siyaseta Tirkî bîstkarî behsa xitmandina siyasetê kir. Siyaseta dinyayê cîhanê jî ki niha xitimî bi rastî. Nêzî 100 salê xaçperest û zihniyeta siyonîsta li dünyayê hakim e. Tevê daxwazê xwe û bi tevê xwînmijî û wehşeta xwe adeta hecûmî ser dünyayê kirine. Tevê dünyayê li hevdû pay kirine, beher kirine, perçe kirine û wekû waliyê xwe bavêjin ser van dewletana însan avêtin ser wan ev serekê van dewleta ji kê giş ji bona mehfê siyonîst û xaçperesta dixebitin û mehfê xelqê xwe gelê xwe ewan gelê gol ser serê wan bûne serekê wan serek cumhuriyê wan serokwezîrê wan evana gişa paşçav dikin ji ber vê yekê siyaseta cîhanê xitimî heqîqeten
يعني نجبو عالم إسلامتين عالم إسلام بلكي ده هر روشا خوي خراب ده ديروكا إسلامي ده وحتى إنها بلكي روجن وكفان روجانا خراب نديتني جو هف قيسي بيخدي جهف كتي و parça bu her parça jiked aleyhe parça dinedi her camiat aleyhe camiat ne de haber dedi و فعاليات هذا كده تشتغل سياستها ختمية سياستها جهاني بفي شكل ختمية جبر جعب نبارية جعب تير نبونا سيونيست وهناك خارج فرس هناك مالباتي خارج فرس جو سياستها دنيا يرد السوان دي ودمشينا يعني تمام خلق الدنيا أصلا مزدربن جبه سياستها آنها دي هاتي حالك ورا اف خون مجي وخوهدان مجيا خلقا قلا دنيا يجشي دي نماد ماشي سيستما دنيا بفي سيستما آنها في برقالا آنها نماد ماشي جبر ويكي دي بداري زوري بتشكو سلاحا دخوازم بماشينن دي ساتد نره إنساني مغدور إنساني تعزي برچی زگ برچی و دسوالا بدار و بیرا لبر خود دین گو ایدی لدجیوان والی گل سرسریوانه و جسیونیست و خاج پرست خبتن لدجیوان رادون لهر دری دنیایی اویا نشانی مرده گو حقیقتا سیاست دنیای شخوا ختمیه یعنی اف سردست دنیای که اف بحثا اف سیونیست و خاج پرستی گو دنیا اداره کنجی او ایدی جوی مشاهانه جوی پرگارهانه ایدی نممنون دبی امی چاوا سیستم پرگارک دینه بین وک برن هاب 100 سالی گو ام خلقا دیسا خونا بمجن بترگید به سمرمیش بکن که او دنگه خود در نخن وک بری ایدی البر مراد بن ایدی اسیان دکن ایدی هفدو شیار دکن او بخواجی که جه نرازینه لینا مازان روی چابکن داره زوری خوازن بمشینن دوی هنگامه ده اف جوینه گو عالم اسلامی چند حب جره لیدر عالم اسلامی بر رهبری عالم اسلامی وقت مالزیا ترکی ایران و پاکستان ترکی جانشوانر نرش خو هر یک دحالک دروشک نباشدنه ترکی نره چهار آلیاف دور پیچگیری آبوریا و جهر در خراد به لورا دور پیچی یا آبوریجی که لسر هیه و امریکا و ایدنی جورت دخوازن گو آبوریا و خراب کن و مجبوری خو بکن محکومی خو بکن جبو تمام امریکا پیودن کرن تل ایران نره ها کذا دور پیچگیری آبوریا و نباشه ایدی تلیکه خود خناف خلقی و ملتی و گول هفدو خینن و چی بکن سیستما بکرن سیستم کوکاسیسی گو غلامتی جسیونی سر بکن بینو درهانی تل پاکستان نره عینی ها کذا سری هندستان ری سری دبلای دی هندستان پشتاوی امریکا لپشتاوی سیونیست لپشتاوی چینه ترکی جان وان دولتی اسلامی نره اوج که سیاست آن ختمیه هاتی حاله که ورکی نماکارن خوب ماشینن جی یک بونی بیوه چارتونه کی ویاج که آگو خدا و رسولیوی و انسانیت امر دک اوه مجبورن لهفدو بجوین ایشه کی بکن تبیج ما جوینك يعني سازيك عالم اسلامي قي تنيكي جبريدي وك مثلا بتركيبو تشكيلات مسلمانه وكاري اسلام يشبر لي تشكيلاتي بحصا بلد بنوي تشارچوفيدي لهفدو بجوين تشكي هفدو بيجن وانا جي فهم كري ايدي اوانا هاني چارا نكارن بيك بينن وان پرسگیری گو سر عالم اسلامی و سر وان هر چهار دولتی گو بون بنگه جبوناوی جوینا هانی حقیقتا به تشکیلات هانی نکارن بیگ بینن لور نوی تشکیلات ده 29 دولتی مسلمان هن اما گلک جوانا مخالف وی یک بویینه یعنی یکیتی یک عالم اسلامی الزم لازم و اویا هانی که وک هیویه که وک امیده که وكو تشيكك جنابا برفي دركه برفات جمدي بوزي بشكين بحلين درخ ميدانه از في شكل نرم لازم برباشه ان شاء الله و ند بيوي تنيد بمينه و داك اجراءات يجكي و اجراءات جبكرن و يكيتيا امته هدي مجبوري بجي يعني از بها بيجم نتركي حقيقه حكومه ان هاي تركي المربي باور جو تام لغور امر خد تعالى ولغور منفعه خلق خو بالتوایی رابع و بیزه منفعت خلقی خو بجیش بینم کی چی بیجه برا بیجه ندوی آسته دی ایران
هەگەر دوێ ئاستی دەبژی دژمنێوەی غەدار دۆراوی دۆر پێچکردن ئەوانە ناهێن گوێ وان داخوازی خەبجی بینێ پاکستان ها کەزا عینت وی حالی دەیی مالێزیا شخۆ قریزێک ئابۆری دەیی هەگەر وەک دۆرپێچێوی وەکی تونە بنیشکێ ئەمەش غەیری قریزا ئابۆریژکێ قریزا کۆچمەراژکی تێدەهەیی ئەوانە گشت حالێکی نەباشن مەجبورن بین جەم هەفتوو و ئێدی گەرەک ببینن چارە ژیەکیتیە پێ بتونەیە چارە گەرەک بین جەم هەفتوو بهەفتوو ئەولە ببن و تشتێک و کارە بن بکن تشتێک و اختلاف فاوان تێدە تونەیە تشتێک و اتفاق تێدە هەیوانە بینن حۆلەی پێشی لەسەر تشتێک و اتفاق لەسەر و کارم بێکن وانا بینن حۆلێ و دوانە دەکە یەکیتیی بینن لە هەفتوو بکن و ئینشەڵڵا وێ ئومودێک خۆش ئەس تێت دەبینم هەگەر بە ئا سەرەکێ مالێزیا بێکردن لەورە ئەف فکر هین زیدەتر جوی دەرکەت ئەف چەند جڤینێ بین الملل گدوان دەردەکەوێ ئەو وێناتینی زمان تەدی بەریان هەب چەند مەها خواست دگۆگەرێک تورکی و مالێزیا و پاکستان ئەکرانێک تەلەڤیزیۆنی نهڤەکن ji bona got li dijî van fikrê got li dijî îslamê tên kirin pê belakirin li dijî wan mücadelakê bike yani li qarşî îslamofobîkî dibêjin qarşî mücadelakê bike belkî ji wir dest pê kir belkî ji wan tengasê got ew têdin ji wê dira dest pê kir lê hema ev însanê hanê tecrübê wî hene însanekî rîspiyî û berê jîkê gelek karê bi rûmet li welatê xwe kirine welatê xwe ji gelek krîza derxistine bi ser xistiyî û îrojikê ew pêşkêşî dike heger mesela Serokkomarê Tirkî Erdogan Birêz Erdogan vêna hanê bikiraya belkî hinek dewletê İslamê dinê ji teessüba vird û wird qebûl nekirana ê Îranê bikota belkî qebûl nekirana ama Malezya vêna hanê pêşkêşî ji vêna kiriyê ez umûdek xweşik tê dibînim heger teessüba xwe dev jê berdin û noqtê got îxtilaf tê tunê îttifaq tê de heyî ev ê şepirzebûna alema İslamiyê vê ser vêya bicivin înşallah umûdek xweşik tê de heye mesaj û peyamên ku hatine dayîn divê civînê de arastî balkêşe Kîkê Abdullah û bala we kîjan mesaj pir dikişîne û ev jî heye yani piştî vê sewalê em ê vê jî xeber bidin bi temamî serekên ku milletê wan Müslümanin kes daxilî vê bernamê nebûn vê zîrveyê mesela Suudi Arabistan nayê û Emaretê Ewreba Birleşik Arap Emirlikleri ew jî nehatine heta li dijî vê zîrveyê beyanat jî dane yani Kekî Nurettin cîkî xweş berda yani ew der her çi xas tamamê alema İslamê nîn bin jî bi pirayî li wê der li hev civiyan û îttifaqekî heye hatine cem hev tenê jî muhîm e lêberê peyamê ku bala we kişandin çi hebûn dûr da yani rastî ev peyamê divê civînê de hatin gotin beriya wê jî di gelek caradi yani Teşkilata Hevkarê İslamî gemjer dibêjin İslam İşbirliği Teşkilatı Tirkî ya da D8 temjer dibêjin gibi Tirkî dibe D8 mînoka wê ye hatine beyanatın tên dan tiştin tên gotin fakat ji ber gavê gidvî warî de paş de ginayê avêtin ew pêvana bi temamî li hewa dimînin ji ber wê jî Teşkilata Hevkara İslamî ya da ev D8 bi wexta tên Arakê gitiştina dibêjin millet ji ber ew tiştê dibêjin ya da Serokwezîrê Malezyayê gotin werin em îtifaqê çêkin de alema İslamê de heqûs yani tişkî mihîm dibe Serokwezîrek li ser dewletkê û ev tamamê alema İslamê giban dike elbette ki ev tişkî mühîm e fakat binê veya wê çixwaz bê dagirtin li ser veya pir tê ştexlandin yani ev tiştê têkiliyê di navê nawan de ne beyanata tenê yani di warê sanayê de di warê aboriyê de di warê em ê bêjin ev tiştê wê pevre îstîmal bikin li ser wana tê ştexlandin heqîqeten bingaha wana bê dagirtin berêberê ev dewletê xerbî gişbo veya gişê xera bikin wê gavkê bavêjin fakat divêya di vê civîna wanê li paytexta Malezya gihatin beriya ana ji wê bê bala we berî pê 6 mehayê
لجدي ديس افسي دولت يعني باكستان وماليزيا وتركيا دوي دراد ديس بمطابقات كي تشتن قوتن يعني للسعودي عربستان بوجي فقط بيخو قدان هف وقد في واري إيرو قمن سروان دشتغلن يعني يكيتيا عالما إسلامي يادا دواري آبوريه ده دواري صنايع ده دواري سلاحة ده قم بين آراكي قوهزا خو بكنيك مينوكي ووي چاواجي قوتبون بنا دوي دراده دو تش بالا مكشاندن يعني سي دولتي قد چواري ده قد پیش دکتن يعني دا عالما إسلامي ده قتين ناس کرن شدو هلال براستی بالا مكشان یک جي تركي ایرو دواره چت پیش دچویه دواره صنایع د بالحصا داویا پاشه د اف سلاحا گچه دکه دوی وارد حقیقتا لگور مالزیا لگور پاکستان پیش دچویه اف یک شهلا نükleer de kit peşteye Pakistan da peşteye şber ev Arabi Hindistan de ser nükleer adı daima ev tatbikat dedi ku ev dedi ki Pakistanji gitişte dünya gış bir alakadar dibe de ser nükleer de peşti çuye Malezya duvarı teknolojiye de ne rogelik telefon bala xubun şuye de raten duvarı teknolojiye de peşti çuye se devlete giro de bejin Emet tiştina bakın. Verin em piye xwe bidin hev. Ev tiştê alema İslamê de. Ev beyanata din qetl û qutûlê giçê dibin. Em ji ortê rakin. Verin em televizyonkê ava bikin. Ev de alema İslamê de İslamîfobya heye li dünyaya gişî biraxe. Verin dibêjî çi yani ev tiştê xwînal alema İslamê gidirji çiş destê me bê em destê xwe dibin kevirxin ji sê hêladê birayê Fatih ji sê hêladê duwarê sanayi de, duvarı nükleer de, duvarı teknoloji de her se devlet peşçune. Ev yek. Şimdi hele de mühim. Şehela de yani jvan her se embejin heza ve behevdure tekilib kin ve behevdure alikari kin Türkiye ve tecrübe xuy sanayi buan ve parve bike Malezya teknoloji ve parve bike. Tabii ez ve qasdikim yani ev hezana her yek bir pejdi çuy gvan kari xo gitevi hevkin giş hevre bibin alikar çava amniro dibejin yekitiya milleta ya da civina milleta Birleşmiş Milletler em dibejin heze xo dikinek dibe derat kuvvet gvan derdik ev meydanı fakat bu mugoçi gibingaha vana bedagirtin şehilat birayı Fatih se tişte diji bal yani tişteki fakat bi se devleti gibi alema İslami alakadar Ama ben bunu sembol diz bivan her se devletana giredane. İro Malezya vakta am bahsa etkin Arakan te biramere. Dinezik buni li serve dixeydi Malezya ve pertine zaman. Vakta am qala Pakistan etkin Keşmir te biramere. Da alema İslami de Keşmir Müslümani ve şahalidene ev din zaman. Vakta am bahsa Kudüs etkin Türkiye te birame ev vakti van münite falan ve be balava de dünya dikiş bu yani herkes diştağili de se sembolegi iro em dibin zulüm luvan dibe de dünya de pişkiriyavan gıkaribim bikin ya da dünyetinin zaman dis ev her se devletana dert kevin peşte şiberbe mi god yani evana ev dişte gidbejin ya da ev beyanatı gıdayını balkeş gıbni ve an bedagırtın hem şu alema İslam mühimi hem jitu inan bakın devleti garbi şubo ve ahira bakın ve tamamı gava baviş. Em be mesele bxedinin vakt çar mesele me hene lewra debele em be haber bidin Suudi Arabistan dve ve civini un ümmete jevdu perçetkin. Yani un ve çad xayın hakikati yani beyanat hoş ya rasti yani eğer mesele ne perçek girina ümmeti be yani ev fikri ki hoş beyanat ne hoş behina ne hoş bini de fure bale lewra دبی عصرامه ده تشتی هری مشهور مزن بوی اول دبن تشتی خوشک ده قاب خوشک ده دبن جلاتین خوشک ده تشتی نخوشک جحری پیشکیشی مرد کن لسر تبسیه صفریه زیرین جحری پیشکیشی مرد کن آن هاجی اول حاله گو سعودی عربستان و بحرین و
İmarati Araba gote deni îro halêwan ev e walîtiya xaçperesta tercîhî ser qiraltiya xelkê xwe û eslê xwe dikin. Hîn jîkê bi devê wan çîk dikin, bi devê wan hereket dikin. Ez bawerim ki îro İsrail Siyonîst û Amerîka û tevê xaçperesta pêşî dixwazin li hemberî vê civîna got hêviyê, hêvîdarê, hêviya ummetê yê li hemberî vê civîna hanê pêşî wê maşikê xwe bikarbînin. Wê wana îstemal bikin. Ew maşikana îro mixabin. û sed mixabin serekê Suûdî ne, serekê van Araba Körfezê ne. Wana bikartîne. Wana li ser bi cilê xwe, bi navê xwe, bi libsê xwe İslamî, bi şiklê xwe İslamî gotinin gojî İslamê re zarar bi û xaçperest û Siyonîstan re bikar bi wana tînin ziman. Erêl ser navê ummetê dibêjin. Bînin bîra xeberiya niha jîkê kî li Tirkiyê jîkê mixabin vî şikliyê. Kengî hikûmet dikeve tengasiyek mezin li mesela li hember xelkê xwe li hember vir dûr de dibe birayê min ê filan kes, birayê min ê bêvan kes û kengî got tengasiyê ve xelas dibe îşê xwe serraz dike biratî li holê radibe destê dewletê tunç yani boksawê tunç serserê millet dikeve. Ew jîkê mixabin divê halê de. Kêkê Seyfettin bi mereyan jêra jî xêr hatinek bixwazin. Kêkê Seyfettin û xêr hatin. Xêr xwedê ve rehmetê ve silav jî birayê me re êk bi stûdyo ne. Aleykümselam ve rahmetullah. Arastî civîna serekên dewletên İslamê me xeber da wextekî zêde jî stend hinek meselên meydin jî hene ser vê meselê hûn dixwazin xeber bidin Kêkê Seyfettin ev ehemmiyeta vê civînê vê zîrveya Kuala Lumpur me qismekî xeber da. Yani bi rastî ez dixwazim kirtetî vê bêjim. Yani alama İslamê wek ji xwe re seriyekî digere o wek destekek digere. Yani ciyekî dixwaze hinek tişt destê bikin. İslam İşbirliği Teşkilatı Fotoğrafı ji bo vê armancî hatibû bicivêkirin. Lê mixabin yani alemê dîte ki vana bi kêr çekî nayne wek li deryekî din digerin ku ummet çawa xilas bibe. Ya Mahathir Mohamed gotekî beriya vê çarmezberê li cîde gotibû em medeniyeta İslamê em ji nû ve înşa bikin, em ji nû ve îmara bikin. Li ser vê gotina wî Suud, xanedana Suud pir tirsiya ji bo çi çünkü ew rûyê wan ê gemarî ew ê ji alemê ve vê xuya kirin. Yani wextê ku roja İslamê di nav milletê Müslüman de, di nav milletê mezlûm û mustedaf de bê xuya kirin û bê îstemal kirin. Ew rûyê wan ku beriya niha birayê me nûrînxar kir û ew cilek wan İslamî lê belê di hundir de dilê wan ê qirêj ew ê bê xuya kirin. Yani birastî ev maske ku xwedê rûyê xwe înşallah her ku dere dikeve û ev gavê ku hatine avîtin ji terefê Malezya destpêkê kirine. Türkiye, İran û Pakistan di vê evkê de din dihê de destê xwe dinevdi. Yani ev ya inşallah em hêvîdarin ew ê ji ummetê re bibe wesîla xilasiyê em qetexîz xwedê dibêjin. Belê. Mesela Libyayê heye Kêkê Seyfettin nîqaşên li ser Libyayê me qismekî arastî tabîr kir Libyayê çi heye niha hikûmetek fermî resmî heye li dijî wê jî hêzek General Hafter ku dibêjin hêzên wî hene û li dijî hikûmetê îsyan dikin û ji teref Amerîka ve têne destek kirin. Rewşa Libyayê çi ye li gor we niha dûra jî mesela têktiya Türkiye û Libya me xeber bidin. Yani bi rastî di nav welatê Araba de Libya bi vê havê giringiyawî heye. Di nav welatê Araba da yek sedekê wan ne dibin bandora emperyalîstan e devleta herî ewil ya Libyayê. Yani Tirkiye'dan devleta mêze bikî ji Tunîsê bigire heta Suudi Amerîka heta wê gişî dibin bandora devletê emperyal de. O serokê wan jî quqlande. Mala xwe bidinê ev çend rehberê Trump ji bo serokê Suudi Arabistan vê pêvê gote gokine em bin hinkam fazla roja xelwir bigirin yani. Ev ya me de nîşandan Sîsî bi
Saud ay hanadına Saud be Kral Abdullah be herki be vana ne bedeste emperyalite bin Amerikan lise gelevan tindeydi. Ayyarat Libya çahaviye Libya embalak vadidinde ki emperyalizm pır balak vadivan dedin epey xuya ki Sarakivan bedeste gelevan hatiye vedira. O hatta naha ev Sarakivan ek naha siyaseta emperyalista lüvür betal dike. Evya ki tişeki palkeş yani. Amerika, Suudi Arabistan, Rusya şekil acebe. Giş لسر حفتر بنيك علي ويدكن دبي حيدان تربك به. الحمد لله çok şükür ambala kudretli tabii ki tamamı şeytani dünyayı علي ويدكن جي her kadar bu paş verdik be. Yani tem kuvvet be. Evya je tarafı alama İslam be ya çavak naha mecara para lumpur na kalkır na got vay ya bu ümmet çeki giringe سرخونا ليبيا جي براسي جي امتره وك دستيكي كسد بلنكرني يعني بله çünkü Sarakivan ne gulami emperiyete. Aslında Türkiye o Libya dve mücadelede em çavakarın lebelerin emlerine hoşabıkın. Türkiye o Libya vasıkal hafkirin çekirin tamamı fentudaki emperiyete harap. Avya gerek em dve çavideler bidekin. Yani berjevandiya Türkiye şukası heyi ya Libya şukası heyi ev şukası de kar bıkın xtar bıkın avya leciye ki bes sene emperyalista daku dolabi emperyalista ser alama İslam be kudu himezame de te xavakirin abrasi jimara ev giringi. Mala kabedine hatta set haberi bahra spida de gutun yani bahra Osmanlı. جبوك خاطر حميزة عثماني دبي نها شكرن جبو خاطر جباندورا إسلامي درخن بحرات بي يعني دورا بكر فازا بيت حد دبت شكر فازا بيت حد دبت شكرن وصاركي وانجي كرن غلامي خو أدبي هاوي ده ولا خبدنا حتى نها أستاذ على أمريكا بك أوروبا بك كي البحرات بي تشد كذا كيف جورنا قبل هف هاكرنا لهف هاتنا كتركيا أو ليبيا جبه إيروشون ده İdi vakti ki doğru darbaz bibin, evi henek insan kalbin jua bejan xeyri hüm kıvedir. Onların keyleri hüm çiğ şidikim. Acil ev teşta pır deku dolabı emperiyete xarabı ki. Bale, bu prayji İsrail u Yunan rahatsız kirin, yani jivan tepki u bertek nişanda. Ana insana ki deyindar be tekemin, insana ki deyindar be piştavi xuare. Naha Rusya Yunanistan hatta tübeyi kırık deyin dadı. O ya da doyuji denav gelivi de xort perkemin beter ihtiyar. Yani artık takavut bunu. Bale. Evya juvare de aboriya var da pır psikolojik dersine. Derse ki hatta na işte Almanya, Fransa'nın denk kirin. İşte gotun hayat dehsada Amerika haraf bakın. Yani Merkel gote az pavara ki hayat bir sayıcın haraf bakın. Ev deyindar buna vandaki gulam ji İsrail'de. Çünkü İsrail'de bir adet deriye abori tefekim, adet deriye vekim kötü sangi biti devlemet gibi. Ev ya heşevan jisteri vandı. Zaten yani lokal naneherin ki kuvvetavan çiğe, ekonomiyan çiğe ki tarihe karımın liber Libya yani liber Türkiye bakın. Tamam. Yani kuvvetavan ne bırakıyor. Bale, tamam. Keke Seyfettin Mala ve Ava serve mesele stüdyoya fetlin paşa sen inşallah cevap pırsın. Keke Abdullah Libya'yı nahad du hükümet hene. Yani embejin hükümeta fermi hükümegol Trablus'e navendawe. İş taraf yekitiya milleta, iş taraf Türkiye ve iş taraf yekitiya Avrupa ve de desteklerin veya fermi bava iki fermi. De merkeza navenda Tobrukh'e General Hafter lüveder şuara hükümetek ne fermiyeli belirli gor devletin dünyayı Mısır destekti, Amerika destekti, Emiratın Araban destekti, Suudi Arabistan destekti, Fransa destekti, Rusya destekti ama un fotoğraf ki çoğad vinin Libya'da. Yani beri her tişti tekilye devlet ayı bir Libya'rı bilhassa tekilya Türkiye bilip yarı. Yani Libya ve Türkiye iro tekilya on çebubu iro gem de bername vanat
gelek şirovat kinde hakkı ve işte dostanya Libya ve Türkiye o işte avanaş Osmanlı despet falan ve aslında bir şekilde ne var yani ama ben Sibek Libya rabıteki Yakup Yunanistan reçeke ev koridora Bahra Spiye Rojava çünkü Bahra du kısmın adı hündürevede به ما تکیلیا خوب یونانستان را چکر و اف پیمانا گم ترکیه چکریه از و iptal tıkım ve çerbe be yani medyaya mea iroge am diştağılın hakikaten de serviyede yani medya pır short gavundu ben pır short'u pır diye peş dedi ben yani işte ez de benim yekce eve yani de tekiliye devlet adı asıl menfaati çıkarı ev devletana vakta tekiliya xogi çedikin قد گاونا باویجن دواری امی بند منفعتا وانده شه هر دو هلاشی ده مدیای وان حقیقتا وی تشتی پر زیاده دکن و ناف دوستانی هم وی شکلی تو بنار شش مهده مثلا پرسکری که ده نابینا وان در که وی آمد سوری جید مدگلک دولتی وکی دیجیتی کلیا وان ana dostu tu nere şeş mehedi bu düşman şeş mehedi bu dis dost be venerine le perskireka ame ben irod bahra spi Libya derket mere bir şekli lebnere hatta ana vakte biskada ani zaman ne Yunanistan tane ne İsrail tane İtalya Mısır Suudi Arabistan evana gışa şbu ve koridora giiro petrol, gazek eme ben gizede gitti diye gahatiye tespit kirin. Duhastin duve deradır Libya xav giriye bidin. Ev eme ben tekilad nabena Libya Türkiye çekin. Wan duhast çepki. Fakat Libya terciha xwa şehla Kürt kir, şehla Türkiye kir. Türkiye ji iro du gemiydi desteği çünkü ev gemiyana da desteği Libya heba belki ev tekilyana Türkiye çenekra hatta Asya janat be eme bikirin hinye kam mestire ev sondajı gelve deraxın ge petrol gişve dera derxin ev tekilya xwa bu arı çekirin. Adı da hükümeta Libya'yı fermi şiboçi terciha xwa şehla Türkiye. Şiboçi yani nevan devleti nedir? Çünkü dihündüre vandıcı deje ani zaman hükümetik fermi heye şelkeci Halife Haftar emdi bejin heye. Aslında Türkiye beriya veya ji vakta Ali Karti gıdxos bi Libya erbike ev hükümeta fermi diru an bahsa vedkin tekilyavi bu erhabu. Şela dedi İsrail, Suudi Arabistan'ı Amerika'yı Halife Haftar yani Ali Karti'ye ötkür. Peki devleti gefermi hebe, hükümeti gefermi hebe. O hinki Ali Karti'ye gemirnekin. O yeki Ali Karti'ye mija şeladı bike eze tekliya xop kerçekim. Yani bir viçavi merelle mesela binere. Fakat medyaya da işte bu hakikaten vana bun can dost, vana bun her tiş ne bu şekilde mesele binere. Ha ve terciha Türkiye'yle Türkiye vakta götü mesele dinleri gavık hakikaten jer mühim. Çünkü Türkiye ihtiyacı ve petrolü heye, Libya'cı ihtiyacı ve petrolü heye, malzeme de desteği Türkiye heye, heza bir parezini. Çünkü Libya de parastine jit perskireka ve heye, hem dünabena xod şerik ve heye, hem ben ev devleti dici benaziş ve deraderxim, nikare xo bir parezini, şehla Türkiye jid, yani parizandına ve ki Serok Komar Erdoğan ji, malum ve beyanatı komkarın askerajı bişin. Yani Libya'rı veya dibece, dibe bine ev tişte melhev kiriye, de serve koridora petrol ede, ge ez veya derxim, sibe ev devletiydi. Yani vak Yunanistan'ı, vak İsrail'i, vak Mısır'ı, vak Suudi Arabistan'ı, gişter perskireke derxe, Serok Komar dibe bine ezli piştate meskarım askerajı bişinim. İşte bir viçavi vakta merel mesele binere, elbet şehla Türkiye'de, şehla Libya'da tişki şuarı başı, bikar, bir ticareti fakat bir umumi dostani ve yekitiye o hakikaten emebejin lehember işte İsrail, lehember Yunanistan, lehember Suudi Arabistan bir şekilde umumi bir veriçabi mere gereklenenler. Belki Kenurettin mesela peyman adına Türkiye ve Libya'da Ligor ve Giringiya ve Çiye yani bir tane o ki Abdullah Go mesela petrolü lura Ligor ki dünya tıkayner ve eder o ki sinore xo gahandın hev ve eder o de çunu hatına embejin ticaret ederci ve eder ve reyki girti bej buan yani serişandına Rusya hinki ve Yunanistan'ı o ev mesela ko Erdoğan ve havcebe mi leşker bişinin ve eder ev arasti tüşteki giringe lura
Türkiye gavê ku ez leşker bişîne wê der awayekî fermî êdî teref digire û dikeve nav erdê dewletek din yanî ev jî wê gerek serê Türkiye bêşîne. Bi rastî bîskadî me behsa dorpêçkirina dewleta kir û alema İslamê gişîkê kir. Libya jî divî halê de yî ji xwe vayê şerê xwe bixwayî jî tê dewam dike. Pêşî dewletê dinyayê gerek neteweyek bûyî gerek vanê dinê gişa hikûmeta anihayê got tê naskirin li Libyaya fermî naskirin, qebûl kirin elçiyê xwe jî şandin wê dirahanê. Piştrin nerê got îcraatê vê hikûmeta hanê li gor ne li gor dilê xaçperestayî, ne li gor dilê Siyonîstayî, ne li gor dilê neteweyek bûyî ew Almanyayî, Fransayî, İngiltereyî belkî hîn bêhtir ji bona gelê xwe dixwaze bişuxile vê nexlê çi kirin ajanekî xwe yî kevin Hafter dîsa anî xistin dewrê gomê çek û silah hepte din emê alîkariyê biter bikin ji xwe qebîlate ji ke heyî û mezin e dibib sereke Libyayê û bira li wir gengeşî çêbi ji bona got em karibin ji hikûmeta wir ji kê bêjin bine tib a menekê tu peymanê got li gor dilê me got em karibin petrola te yî ser erd û bin erdê bikişîn ber xwe de tu li gor dilê me peymana kirê nede em ê wane Hafter destek bikin ve mebter mücadele bikin. Û neb hevdû kevin em ê jî kê wek dewletê dinê diziya xwe bikin. Yani bi peyvê herî qapa. Mesele ev yani mesele ser menfaatê yî. İtalyayê, Fransayê, Almanyayê û xusûsen İsraîlê dixwazin got ve ev dewletê Müslümanayê li dora Behrasipî gişa sef dişi bikin derxin derve ew bixwe bi Yunanistan re Yunanistana got muhtacî İsraîlê bi her şeklê xwe û bi İtalya û vê gaza Behrasipî de heyî derxînin û Tirkî jî kê û heqê Sûrî Tirkiye Kıbrıs jî kê û Libya jî kê û êvan dewletê dinê dora Behrasipî wan gişa heqê wan çîk bikin. Ji ber vê pêşî xwestin İsraîl xwest got bi Tirkî re nabik. Lewre qereqola xaçperestayî li vê dirahanê İsraîlê. Xwestin got bi Tirkî re peymanekê girêdin û vê gazahanê derxînin û di ser Tirkî re îxracî Ewropa û dewletê dinê bikin. Lê nerin got Tirkî her dere ji bin tesîr û bandoran ji kontrola wan derdikeve. Xwestin got mesela bazê Temmûzê bazê çikê vê darba meşhûr xwestin wê çaxê Tirkî hikûmeta biguherin kî têxin bin emrê xwe anha Misir çaxistin bin emrê xwe dîsa muweffeq nebûn Xwedê ew muweffeq nekirin vê nexlê çi kirin Tirkî ji dewrê derxistin ban Misirê kirin got wer em ê di ser der xetekê çê bikin tu jî kê arîkarim tu jî kê mêhebkî hinekî bidin te jî kê ji vê behrehanê Misir jî kê vê nexlê hat bi tevê hêz û quweta xwe ketiye lewra Misir dewletek Erebayî muhîm e qerebalığı artîşayê oryayê mezin e û leşkerî tu çi qeys bixwaze heyî yani wê emeliyetiyek mezin ji İsraîl re û ji axayê İsraîl re bikiraya ji ber vê yekê Misir anî xistin nav xwe xwestin got vanê dewletê dinê Tirkî ji Libya ji vanê ji hewlê bavêjin û bi wan re peymanê got îro Tirkî bi Libyayê re girêdan û hena bi nav hevdûr girêdan ew Behrasipî hemen xistin bin tesîr û bandora xwe Tirkî bêçare ma nerê got ev gaza mezin wê ji wan re bimîne her çi qeysî bang dike dengê xwe derdixîne bilin dike kes dengê wê nabixwe û tên çîk dikin pêşî peymanek bi vî şeklî bi Kıbrıs terefê Tirkî re yani Kıbrıs Türk Cumhuriyetî re kir lê ewna ji xwe dünya kesek wê nas nake mecbûr ma bi Libya jî bike lewra Libya jî kê aynî wekû mexdûr e divê haîlê de ama ji bona got pirsgirêkê nav xwe re ji herba xwebxweyî re meşxûl e nikare wî têkita ser Tirkî got bine ez ê arî te bikim te mihafeze jî kê bikim û ez ê der vê peymana jî girêdim wê menfaata te jî wê menfaata min jî bi em ê karibin bi kêmayî mafê xwe heqê xwe di Behrasipî de mihafeze bikin ji ber vê yekî hikûmeta fermî got ji teref dünyayê de tê naskirin di heqîqeta anha nayê naskirin di heqîqet wegişa got kî terefdarê Hefterê Rusyayê Amerîkayê Fransayê İtalyayê gişin evana kînî neteweyek bûn ji xwe bin tesîr û bandoran dibin kontrola wan de yî
اره پیشی او ناس کرن لبیا ناس کرن اما نها ناس ناکن ما نکارن تاوی جاره کر به هفته متى ناس کرد دولتا فرمی و او نه دولتا فرمی و هاو چه دبگی بنا بکن جبر وکی ترکی که تکلی خبوان چه کرن و تشتکی باشی که کرن هم منفعتي ليبيا محافظة كرن وهم جيكي حكومتا ليبيا جو هم بهتر منفعتي خاص برسا بهتر منفعتي خلقي خا دخوازم محافظة بك وحكومتي جي محافظة بكن هجر نكار محافظة بكن شو اف بيماناج كي وير جبر ويكي وقال وهركس يعني هم مصر هم سعودي هم اسرائيل وبخوازن في بيمانه خراب بكن يا وبخوازن كو جبو اف پیمان خراب به گرک حکومتا لیبیای فرمی بفشکله جفدو بکوه جبر به که سر حکومت ترکی دیویجه از لازم به از لشکرش که بشنور از ایت محافظه بکن و لازم محافظه جی بکن محافظه نکه و پیمانات دیمین آدو دا گفت و واره حدوده خو بگین هفدو دکرنه کی جر پر لازم الزامش ترکی ره لیبیا جگر قیسی لازم و یا محافظه نکه و حکومت آن ترکی و یا حکومت بکوه و دنگه خاچپرستا و دنگه سیونیستا ده بحرا سپیده بلند بفو و ترکیش که و هر کس و ضرر بکه یعنی عالم اسلامی و ضرر بکه عالم خاچپرستا جی و کیف و شاهیا و چکه بکه جبر بکه گرک ترکی لیبیا دست بکه و ترکیش که به دست کرن اشترف وان چکه دنیه بکه گیش لسر بینه هانی مسئله بله احتمالا که ترکیه لشکر بشینه و هبه يعني جبو جوه بترولا هاني وغازا هاني درخينن و يعني سيونست اسرائيل ومصر درخين و اخراج دولة الدنيا بكن شو لازم بوي بكن هجر تعبيوان تيت ببر وبخازن حكومتي بخين تركيا جيكي ومجبورا ودولة هاني يعني حكومتها فرمي ليبيا محافظة بكن لازم بوي بشين لا اب هي مثلا سوري جديد كان تركي بهز قوتها بقراري بأزيد لشكرها بالشمول وكسك نكار بفيدرهانه لو رام تمامي بيمانه خوي فرمي الجور قاعدة وقراري بين الملل شيء كرنه ما آوا كرنه وقتها جو جرانيا خدين ويدرهانه ونكار بن أزين بلكي تيكفني شاوا ما هر كسي تقول تركي تيكف السوري وأمريكا لديجي ودر كف و تشيك بك أما روجا جو تركي كف سوري أمريكا جور در كتر فيها وحتى باش بتشو دللي بيجي كده وفي شكلي بفي كي سيف الدين سرختي قالوا كي سيف الدين ام قسمه کی بحثا ایدلی بکن بلکه همش بر ونیزی سینورن تکلیه و به خلق سوریه و هي ون رایدار سازیه جواکی امود کروانینه لیبیا ایدلی به قطعام و کمکجی روژه داویه دا هر چه زیده دو و اردوان جی و مسئله آنی روژه و بحثا درام و او قطعامی وی درکر حتی گونیزی 50,000 انسان بیگا بری خدانه ترکیه و ورن خبز پیرن ترکیه روشا ایدلی به چیه نهال وی در چاره سریک چوا جیره لازمه؟ يعني براسي حتى علامة إقامة الشيخ ولد الطريقة وأبتشتيهن أبي هرتم لولاتي مسلمان تشيفه يعني جبوا تشيف مسلمان تستيق ونادن هبدو لهب ناكن جبوا تشي مثلا قاف بأمريكا لهبدكن قاف لروسيا لهبدكن قاف داركي لهبدكن أنا حتى أب هي شيء خراب دستريمة هبه أوي بوياري وكي دبي وجبل أوجي إيش كيما جرامله يعني روسيا وأمريكا نقول كتني روسيا وأمريكا سعود بانه ایکو بناویان امپریاستی ناسکرن و زوردستی ناسکرن لکی دربن تلیوان کی دربه این حسی لوی دری قطعا هی يعني ایرو مالسف مقابل ام بالا خودنی يعني لإدلبي tabii ki Türkiye و روسيا لهفاتنا كيشكرن اما اول لهفاتنا zaten بحسابه روسيا تيكو او درهنك گنگشی داخل و اوجی بمبا به سروان در ببارینه اکتی کشتن گله و درایه فقیره و درایه ارتشی و درایه نخبر روسیایی یعنی روسیا دیگه که برای یک جویدات لیکه حجم بهجینه ادی به سروان در ببارینه
وقت چندکی برای محمد گوتش خجاجی دنیسته خواهی دوره هایی گوته بود یعنی لازم ازم ایک ارتش وی درا بستر ناوی تلگرافی گله روس سوریه چونه وی درا وان انسان جور درخت یعنی وانا کینه وانا ایک جدر و حاصل وی درا بناوی کی دبی امزور تکوشینه خودکن لی امبالا خودنه وانا نه سوریه نه و حتی جار ملت سوریه دکترسن دبی راسه لو حربه کی هیه انسان مته پشتن دبی او حربا نه حربا میه حربتي وكيلي يعني حتى كمان إنسان جور درنا كفن شو كمان إنسان درن عسكري أسد كشون ريراف أسد ظالم أو ظالمة لباشا قواد شيرن وأسد جي بومبا بستر ملتي فقير مظلوم دبارينه شو دبي مالك الفقير خراب شو دبي مالك الجلة بدري خراب هاي أول تشتكي تنبه كيجي لكن إيشو كاري خدنا دبي هم ياربي أمثال خبرتن كو أمبروجي خب قدينا مع يعني أب إيشامة هي يكوجدا وهاتن لويدرا بنجشي دخن وروسيا جي بناوي كل لويدرا برجوانديا خا محافظة بك زلامة خا أفت محافظة بك بومبا بسر قل لويدرا درجينه على شكله خراب لإدلبي هي براين. بله. Türkiye jibo او کسی کلوی در مخالفت دبون سلاح بون دستوانده جبوان بو گارانتور روسیا جبو اساد بو گارانتور بله لگور کون شوپینن او در هر دواریش خو وظیفه خو ناکن یعنی او کسین کو جدر و هاتنه او ادخالن کاروسا بیجن چک سلاح نه دستوانده بله حرب سوریه به آواکی برفره قابل کمر سری خبر بده شو مسئله او بون کی لبلی روشا ایدی بینها وکی کو و باس کر ترکیه روی در آراستی هیز قوته وی کل دیجی روسیا ادبار خو بده و سکونت روی در آباب که تونه یعنی جی لسر هناك حسابات سياسية ودر تركيا يعني وهاتي خواندن يعني تركيا أنا براسي Miki heşivi ne tırıvide bu yara Suriye'de. Yani nelser İdlib'e yani betir ser aliye bir aliye. Yani mesela Tel Aviv Rasul Ayn Wandara sende destektı. Evi gote azı herim hayat sinori Irak'ı yani adare çatı 6 kilometre vanayı. Evi gote azı Wandara bıgırım. Naha vak siyasata arteşe leser ve evdiki. O Rasti semehbereci Erdoğan jivane eko muhalife eko Suriye le İdlib'i Joan Gotun gojurda Kevin, Vana Gotun enderna Kevin, bütçeci bir enderna Kevin ve bu yarı yani ve bir yarıdan tabii ki Erdoğan Joan Gotun der Kevin, Vana jiderna Kevin, Erdoğan vanda hale vanda heşti yani, hem karın vahabeci vanda hale vanda heşti. Yani bu hem biyamen nakın, ağra ve yakiri be, yak yadı doya. İro van insanı ki de izle bedene Erdoğan dokazı yani emin gibi şey bibina Erdoğan fazla van insana tarafı Rusya be bomba kırın da ki Erdoğan bir işte ki dokazı boğam ederken Erdoğan çı dokazı boğam ederken dokazı berivan insana ekşiler ve ithabında hafne Suriye ide bir şey dikin berivan eder Libya lehem beri hafta şerbekim yani ne ki Türkiye'de bir aksiye kabişinim. Türkiye beter dukaze vay opozisyona ak Suriye ak nahal ide bir şerdekin eküçler hatine bana jevir derkin berevan bedel Libya bu askeri Libya'ra harbekin yani Ali Kariyavan bekin lehember general Haftar şerbekin. O vakti ev çerçeve hem eve Haftar teke betengasiye yagyad doji eve askeri Türkiye yani leşkeri Türkiye ve ne ikiştir. Yani mesela nahad bu yara ev barış pınarı hareketi Tel Aviv tarafı aynı çektirin. Çavak leşkeri Türkiye ne hatın kıştın? Yani şeşhafa, hala şeşhat havatın, belki ben yazda havatın kıştın. Ama alidin ve ek JP'de haftada 610 insan hatın kıştın. Ek permite gotun. Türkiye fazla veçça Libya cevabı yani ekul İdlib'e şerdeken berevan bede Libya'yı. Yavana ji derna kevin, vakit derna kevin
روسيا الواضحة تاريخ جي بحسابه تركيا يعني ام بيجي بين طريقة بله ام به مسئله الاستودیو جی خبر بدن مالا و آوا که کسی فدین دمان آبری آتیه خود جوارازی به تمام شان نیجا پشین آبری ام انشالله بدومینن برنامه خود تماشاوان نیجا ام جاردن پیشبری ونه برنامه رو جواجوا کرد دومه سرش مثلا ایدلیبی من خبر دادا کمکوشی و قتل عامن ایدلیبی دومن که کسی فتین gündüz جمر قسمه کی بحث ایدلیبی کرد که عبدالله ایدلیبی اون روشک چواد بینن استراتژی ترکیه سروی داره گلو devjoy siyaseta خو بردا yani ایدلیبی سری خو هشتوی در لورا سر mesela Suriye'de ali insani ve belki emtkarım tane bejin Türkiye seri xuda şant hem jibu hemeza xu vekir jibu ev koşberin jwe der hatin hem ali kariyen insani ji Suriye ve şarkı Suriye ve tiştej seviyete dike u ser İdlib'e de ji heviyek şey de hata kirin bu garantör şarkı ve derra beli keri tişteki ne hatiye ser İdlib'e kan bejin Yani beryana jî hin bi 6 maha belki bi sal ki nokta rewşa Sûrî merenleri İdlib medxist cikidi. Yani em koridorê dişteğilin, em herbavê dişteğilin. Fakat ji ber muhalif kiş çubun xwed İdlibê top kiribûn û duê deratî bandor û tesîra wan kesê ji hev cuda belki de daviya paşi de heyet tahrrur Şam gmejer digot bandor û tesîra ve sergişa çebû fakat ji hev gelek cuda örgüt de hundirê wan debûn ve medatanê qozîkê. Wexta Türkiye û Rusya û İran jî gidhatin arayê yani hem de Soçiye'de hem de Cenevre'de hem de Astana'da hem de li Çankaya'da li Türkiye gidhatin arakê ev İdlib dixistin cikîdi. Berî ana bi 6 meha bi salkê jî dîst vê bernavê de belkî zan bê bîrawe nê bîrawe min got heta İdlib çareser nebe herba Sûrî naqede. Heta İdlib çareser nebe herba Sûrî naqede. Carra jî me digot heta arakê li ser nivîsik jî me ez kir min got herba dawiyê Sûrî wê İdlib de be. Me sualek wa sual kir ji bo çi ez vê adibêjim Rey Fatih, îro Rusya bi piranî jî em ê bên rejima Sûrî ew muxalifê di İdlibê de naxwaze. Rusya naxwaze, İran naxwaze, vanê muxalif jî gişa xwe di wê dera de top kiriye. Heta ana çi wextekî êrîş lê çêdibûn, Tirkiye digot bisekin. Tirkiye ji bo du tişta digot bisekin. Yek jê دو حقوس کوچبری هاتنه ناوینا ترکی zaten barki gran ser piştamene gitüci ki evlehiyeye giru am bahs kındı Türkiye'de İdlib bu çaviled nere dugo eş nav Suriye'de tengaye deminin ya koçber de bun düşün İdlib'e şiberve duradı Türkiye dugo geregun erişel ve anaken adu da Türkiye dühündüre ev örgüte gidhündüre vede tekila Türkiye buar geçebu bu be pirani jî ser heyet tahrrur Şamê gidgo vana erişe li rejime nakin li keski dinakin Türkiye digo az garin törüm hatta digo dur di Suriye'de hükümetik ki em jerdin mutabakat geçebe digo van kesana jî temsilcik şuan derkeve ki Türkiye vana jer digo ev jî di hundure idara Suriye'de Türkiye de ser vanare dixwaz destê ve hundure Sûrî de hebe. Ji ber vê jî êrişiyê li İdlibê net hat hesabê wê. Adu da tu devîja ji muxalifa bert. Îro rejima Sûrî dixwaze Tirkiye de Sûriyê de be. Naxwaze. Rusya dixwaze Tirkiye de Sûrî de be. Ew jî naxwaze. İran jî Tirkiye de Sûrî de naxwazit edebe bi tamamî hela hiç naxwazit edebe heta wexta herba Sûrî derb dest pê kir ev koridora gidam PYD
و جلی اسد قسم کلوان کربون وقتا معاشه وان ددوان شبو چی بو ترکی دگوت و اسد هر gerek esed nemine bana gotu vitişti dibejim madem tut be ze bil servane muhalif tekevim Suri ave qoridam teslim vakir peki yazdı saldar bas bu Bray Fatih o iro ek kar derket Rusya tesiru bandorawan gel ser Suri heye gu Türkiye de ser koridora peyedere ghabki gaydi و ket ve dera Amerika ji ge ev tasarrufal le ser peyede em bi tamamî terk em bên ginek biji ge pirani ketib desti Rusya tablo bi vî rengî ge çêbûyû pêve ew qozê hem peyedê li hember İdlibê ve li qarşî Tirkî pê îstemal bike îro nokta em hatine Bray Fatih ew tiştayê yani qozê peyedê Rusya ji bo Tirkî gibînin noktake de mesela İdlibê de ev qozaş destê xwe beranat belki çeki rejima esetleke belki bevayı hepki bihundure Suriye her koridor ki Türkiye kısmı fakat vi qozaş deste xwe beranadı de pazarbuna İdlib'de İro ge Rusya o rejim li İdlib'e erişed ki denge Türkiye gibi pirani dernakeve sero komarçı got go 50,000 insan beri xwedayı Türkiye vayte veya beyanatı bıkalsiye. Şu bu çi beyanatı bıkalsiye? Beri de Asana'ydı, de Cenevre'de ev her se devlet. Rusya, İran, Türkiye bubun garantörü ve deri. Yani kesinlik araya erişeliye bakı. Ev garantörü ve İro du habje erişeliyetken Türkiye denge ve düve dera da zayıf derdik eve. Az kanata xud bejim Bray Fatih dühündüre İdlib'de de roje peşte ve katliamık pürmezin çebibe oş ve katliama ek zarar çibike de koçber adı zaten ve preon ben Türkiye hatta Rusya gnev ve nokte güvedera tamam vala jineke estahminakum serve vekşe ha Türkiye malumete goşvedera derkevin ev hayatü taarrur Şam beriyan ab 4-5 mahajid kozbaten namatkim nokta kuvayat yani tesira Türkiye servedera kem boyu şeberve vanaji erişel vederatk چند خدیجی به مسئله کارن خبر بدن داویه می مثلا سالوگرا آوابونا هدا پاره خبر بدن ولی mesela İdlib'e tekiliya Türkiye o leşkerin ve der yani muhalifin ve der o lehelaviyalici tekiliya PYD rejima Esed yani Rusya Erdoğan çandroberi go disa ev soze kumara hatne dayin anneji ev her du vekke abla gol dijberi hev ve koz dedin şulandın gorve mun çad xeyl keke öğretin rasti bir şekli şu siyaseta nava devleta vaqta go siyasetek nel ser adaleti ve ne siyasetek hakiki be ki siyaset tabi tişeki cudayı ligori me ligori wan hile بدستخصنا منفعتها هری زیاده جخاری نبی ویال جمعان سیاسته منفعتها هری مزن از چاوا بگیریم خو حیله و نهانی نبی بکرن سیاست نبی ترکیه و روسیه جکی به وی شکلی ده سوریه ده یعنی هر دوجی لبر هفدو و مهنانه بکیه که دو درهانی ضعیف بکیم درده ترکیش پیشی و دی ایدلیبه ده جوانا گو 2000 انسانه ده 3000 انسانه دنی کوچبر نبن و نه سرسری ترکی آبوریا ترکی ضعیف نکن جپیشی ده جپیشی ده ویناد خواست جبر وی که لشکری خوشیاندن ایدلیبه دورا و هنک نقطه جبو محافظه کردن خودتون شکن یک جوانش که هیچ بکیر نهاد و هر جارج که اسد به آریکاریا روسا هجوم ددان سروی درهانی ترکی çok esi denge kadar dexizci ki dugot veya ligori lehev hatine mey astane u soçi evana gerek wunnekin evana sucin disaj ki wana dikir wa biçhinceti dugot Türkiye jmar sozan goti azê çek u silahê de sewan muhalifê u drahan ki ew dibêjin evana endamê el-Qaideni heyet Tahrir Şam el-Qaide bixwayê Türkiye ki sozak go çek u silah ve jwana bistine وانا بك خلقي سفيد وايه غريب جكوج ودرخه ve sözahane daime la astan olsoçi jber ve ma ukri garantore wan
yani xwe diyewan û Tirkî vêna nikare bicihbîne ji ber vê yekê madam kê nikare bicihbîne em ê ji kê bi çek û quwet bi silaha xwe bi çek û quwetê xwe em ê wana ji wê dirahanê derxînin Tirkî jî kê heqîqeten tişê ku ji wana dixwest yani ciwan muxalifê ku di İdlibê de bûn ciwan dixwest wana û Tirkî ser çi li hevdûne kirin wana paşperde nijmere zêdeyî ama demekî Tirkî tiştin ciwan dixwestin kî wana digoxe ev menfaetê me wan hat destê me de yani tesîr û bandora me li ser İdlibê got nêvdewletekê we heremek ewleh me ji xwe muhafaza kiriye ew hew wêj me hew destê me derkeve belkî wêna bi wêna iqna dibûn ya tehneka ew bîşiklî iqna dikirin با Tirkî xweşîk nedkirin Tirkî ji kê ji xwe ne ji dilê saf ne ji bo wan digot ji bo got însanî li gor wê dira kom bûne sivîlê gor wir kom bûne koçber nebin neyên aboriya Tirkî xera nekin neyên sînora Tirkî qul nekin û nekevin nava Tirkî yani her ji kê samimiyet û îxlas tune bû siyasetek li ser menfaetê bû û îro ji kê kî bi qewet bi siyaseta xwe wê dirahanê dimeşîne Rûs û rejim mixabin îro bi qewetin û siyaseta xwe li wir dimeşînin Hat salberê siyaseta Türkiye'de Hüdapar ava bû ji tecrübe û ji tecrübeyê saziyên civakî pêşî bû hereketek siyasî dûra partî ava kir îro dema ku em tê dene nêzî sed partî hene Tirkiye û siyaset awayekî biye çend perçe her yek li ser xetayê رقیبی خو سر خطای مخالفت خو شخوره هنک تشتاد خوازه به دست بخواه یعنی سیاست که سر بخواه سیاست که به تمامی حقوق مافین انسانا و ده آجوتون سروی ام سیاست بکننا سر سیاست که رقیبی ما چه خطا کرنه رقیبی ما چه خد نباشی دانه سروی سیاست که تاجون موی قصد کر سیاست خطماندی مگو اوه Hüdapar giringiyavi û zimanê wê siyasî û em bêjin tecrübe û belkî ew ji bo edaleta nav insana da tiştê ku dibêje li gor we tê çi manê Yani îro tiştê heft sal di ser Hüdaparê avakirina wê derbas û pê tiştê gutu bibêje ya da tiştê gotiye duvarê siyaseta dervit yani îro behsa biskadin me behsa Sûrî dikir ya da di pirsgirêka mesela Kurdat ya da pirsgirêka Aborîd ya da pirsgirêka manevî de ya da pirsgirêka perdewî de yani vana tiştê hatine gotin her yek bernamak li ser çê dibe fakat di nav vana gişa de du tişt birayê Fatî hetana di zimanê wan de bala mikişandiye erê vana giş di nav millet de belkî em ê bêjin zêde neb heyecan li mesela neriye xwestî çareser bike pêşiya xwe dîtiye di gelek dera de jî gil vî tişta wexta di nerî yani neb em ê bên zamankî Kurd ya da bi nêrînek Kurd bir nêrînek dirêj li meselê dixwest binere evana tu nikare gişa yeka bi yeka ki çi gotiye çawa bûye em ê min çi hedîse ki pêş de çê bûyî vana di heqê wê çi gotiye tu vana wext têrê nake feqet du tişt vê dera di bala min kişandî bi rastî yek jê di gelek beyanatê xwe de bilhesa di siyaseta derve de wa hundirdi ya da di siyaseta nabêna dewleta de dibêjin gerek çareserî neb dewletê dervere be neb dewletê xerbîr vebe bine ev ya esas ke yani meselên nav xwe nebin ji dewletê xerbîr re em çareserî vînin jêr em çareseriyê nabêna xwe bibînin yani di alema İslamê de ya da hundirê dewletkê de pirsgirêkek me re derket em ê bên îro pir gitê iştexilanin bîskaz jî em li ser Sûrî iştexilin gitu vê çareseriyê yek bibiş Rûsya re yek bibiş Amerîka re yek bibiş Çînê re yek ji bibiş Fransa re yek bibiş İngiltere re ê di nabêna wan de mesele çareser nebe çareserbûnî dibe di tamamê mesela de pirsgirêkê me ya hundir bilhesa alema İslamê de ev ya gerek em di nabêna xwe hal bikin ev yek jê rastî pir bala mikişan hadu da jî dibe çareseriya di nabêna milleta de bi diyalogê çêdibe yani di nav insaniyetê de di nav cemaatê İslamî de di nav dewleta de yani bi diyalogê
ne bi zamanê herbê, ne bi zamanê silahê, ne bi zamanê kuştinê bi heqsiziyê, bi zamanê heq û adalet û diyalogê çedibe. Ev ya jî esasek netewî aslında. Yani ki tamamê kuvvetê ki em ê bêjin bilhassa warî Müslüman de, devletê İslamê de bi diyalogê di navê naxwe de berê di navê naxwe de dur jî devletê xeribî jî ki bi vî warî de bi vî zimanî de ki bê îstemal kirin ev ya çareser dibe. Ji ber wê yani ev tiştekî gotine de gelek heqê wek gotu siyaseta derve de heqê perwerderiyê de mesela Kurda de di gelek wara de tişt gotine hakikaten ek ji bo vana xweşik fehm bike û ek merak dike. Ez veya tavsiye dikim ji bo van kesana xweşik nas bike ev siyaseta de 7 sala de û di tamamê mesela de ji bo fehm bike ji heftê rojkê beyanatê wê di ser internetê de tê weşandin. Kî dixwaze xweşik nas bike û nêrîna wê ya berfere fehm bike ew di hundirê heftakê de beyanatê de heqê mesela de çi hatî weşandin ki xweşik bixwîne wê nêrîna wê ya hem li dinyê hem tiştê kiriye hem jî tiştê bi heq derketiye ya da tiştê gotine çawavan insana heqlî ev tişta wê derkeve xulê. Melekî Nurettin mesajı ve hebin ve serve mesele kerem. Belî bi rastî vê mesela hani wê mesajê me ser hebin. Lewra meselek mühim e. Ji serê bernameyê de me behsa siyaseta xetimî kir. Hakikaten siyaseta Tirkiyeyê niha xetimî. Til kû derê dinere pirsgirêk, til hepsa dinere tijebûne, til nexweşxane dinere tijebûne, til kar saziye cîkara dinere vala mane. Yani kargehe gerek kar bin fabrika naşigulin. Tevê insanê dewlemend ku xwediyê fabrikê mezin bi hezaran kes xebatkar li cem xwe dişiğulan dixebitandin li gorî agahiyan ji Tirkî direvin. Fabrikê xwe vala kirine, maliyê xwe giş revandine, devletê dinê êgo birine Çînê, êgo birine devletê Ewropayê, birine ciyek dinê. Yani hakikaten siyaset xetimî. Hikûmet jî îro tamamî li ser ewlehiya devletê disekine. Yani reis li ser vêna disekine. Hikûmet bixwe yani endamê hikûmetê û endamê partiya AK Partî jî ke bixwe jî ke giş anha li ser hîngo em iktidarin, hîngo xizanê dewleta tev di destê me dene em ê çawa têra hezar sulalê xwe, têra sed sulalê xwe ji xwe re mal bi dest xînin divê çîkê de me bixabin. Ji ber vêkê heqîqeten siyaset xetimî. Di dewrek bi vî rengî de, di welatekê vî rengî de siyasetek wek siyaseta Hudaparê got dibêje pêşî siyaseta durust û adaleta heqîqî. Durust ev ya ihtiyaca vî xelqî û xelqa teva jêhiyê. Lewra siyaset li gorî baweriya vê partiya hanê aletekî xizmetkirina însan, xizmetkirina geleyî. Ji ber vê jî pêşî însan dixe serê meselê ve her tişt ji bona însan. Lewra xweda pêxember û şerîet yani qanûn û pergal û nîzam ji bona xizmeta însan şandine. Ji bona însan li vê dunya hanê mesûd û bextiyar bike û wexta got neqlê dunyayê dinê jî kê bibe her cihekî hîn jê xweştir. Ji ber vêkê Hudapar dibêje siyaset ji bona însan pêşî insan pêşanî adalet. Siyasetek bi adalet dixwazim meşin. Ji bo vênehanê umûdek heqîqeten gelekî mezin e. Wekî dinê çend hebnotê zirav bigirtine. Lêk jê me got siyaseta durust û însan gitêx pêşî. Wexta ku te însan xiz pêşî dewlet bixwe jî kê gerek bibe xizmetkar ji bona însan. Ji xwe dewlet çi ye? Tarîfa dewletê ev e. Yani însan qerebalix dibin karê xwe şexsî û malbatê ew bixwe dikin ama karê got şexsiyet û şexs û malbat bi tena xwe nikarin bikin. Mesela wek çêkirina cada, wek çêkirina fabrîka, wek van balefir, meydanê balefir herhasıl karê got îro dewlet dikin li ber çavana vana giş. Evana ji bo got însan û malbat bi xwe nikarin bikin û temîn bikin. Ji xwe saziyek çêkirin, saziyek sivîl îmkanê xwe dane hevdû, vergiya xwe, bêşê xwe danîne holê û ji xwe însanek nexandine bi wasita hebûna partiya û însanek danî ser vê de gotî tu xizmeta van însana gişa bike.
دولت دمکی بو خدمتکار انسان وقتا گو دولت خدمتکار انسان به دولت به تبع شاغی خواه به تبع وزارت خواه به تبع مدیریت خواه شاغی دولت چه اوانا گش گرک خدمتکار انسان اشته فکارا هدا پاره لسر وینا هانیه وقتا گو وینا هانی چه و عدالت جی چه وقتا گو بعدالت افکارانه هانی بیمشاندن پرسکریک دنابا خلقی دنامینن نه کارگه والا دمینن نه خودیه کار یعنی خودیه فابریکی خود سر کارکر دبینه و نه که کارکر دبی ام جز طرف وی خودیه فابریکی امتن بکار آنین اما حقیقه منادمه امی ناخو یا امی هدی بشغلن یا نجکه امی جمالی و هنه که بدزن وینا ناکن و هفدو برا قبول بکن لو را خود طارد بیجی ما هنک مال و امکان دانی انسان جبونا گو هنک دینجی که ایگو ما او مال امکان ندانوان وانا الجمع خواه بعملتی بکارکرتی بشغلین هلا بیجاره عدالت دکن یا نه عدالت کن لو را دنیا جه امتحانی اشتا فکاره هدا پاره لسر وینا هانی ایرو اف مالک موقت و مالا حقیقی لویالی لفر امتین امتحان کرن ناخواه گرک ام بعدالت هر کاری بکن ام کسی گل سر کسی کی رنگرن هگر وقت نما بقى مهم بين باشي دقيقة جم خبر وقت أردن يجي سياسة هذا باري حقيقة حتى إن هذا فان حفت صاري قدر باسبوي تجاري جلومي لو مكارا نترسيه وقتها تو بارتيه دينره قش دخوازن فان إمكان الدولة تاخن خدمة بارتيه أخوة وشخصية أخوة مجبورا مثلا وهنا كاري دولتي جيبين مشاندن اما اب امكاني دولتي جو خزينه دولتي تجن لهر بهجار جو خزيناكي وان امكاني دولتي خوازن بارتي اخر بسرخينن وخدمتش بارتي اخر بكن هدا بار دفي وارد جلومه لو مكاره نترسي دبي هر دائم ديسا gerek عدالت gerek انسان پیشی به gerek اف خزنه دولتي گش چو قيس خزينه هب وانا گش د خدمتا وان خلقانا دبن هر خزنه باجاركي gerek د خدمتا وی خلقی وی باجاره هانی ده وان راحت بکه و ریا راس بروان خینه اویا جلومه لو مکاره نترس یعنی وی هان و بی یا اویا چه تفکر بک اویا هان چه بیجه دوی عصرا هان دواناجی که تین گوتن تین کرن الجلومانه چه راس و ویا بیجه نجبونا جو کنجکتور ایرو وینا دخوازو وینا بیجه نجبو ایگو ایرو زخم بقوت امریکای ورده تی وینا بیجه به وینا بکن وینا که راستی چی به خوازو ویا بیجه اویا ترساگو جلو مکارا نترسه وقتی ما قضیه داوی از ویا بیجه میشه وقتا ما قضیه به حقیقتا وقتا جو انسان لهدا پاره یا تا اندام هدا پاره گهداری دکه یعنی که برنامج و پروگرام بخوینه قش ممنون دبن راضي دبن بأري والله وريه أما مخابن دفان چند هالبجارتنه جو هدا پارش که کت وانا وان انسانه جو لگو هداری کرن برنامجای خوندن لاندام جو هداری کرن و دوی وانجر فکری ما جو حقیقتا منتشک پر خوشک دبیجن لدنگی خو ندانی لورا خوشک یقین نکرن جو حقيقة فان ببرنامجها خشك جو تماميل إنساني وجبو منفعتها إنساني وجبو حضورها إنساني زناكن جو عسرك وري جو جمار بوي عسس وري جو عدم بوي وانا تيكن فعاليتي الجبر بيا لأندام هدا باري أفدك بيبت لندن بالشف وبروش جرك خابد الناس كرن إصرار بك السر خو الناس كرن كي بشب بروجا هر گندا هر باجارا هر محله هر جيران هر فرود غير خابد الناس كرن جو خابد الناس كرن وهر كس فهم بيجو حقيقة چاره ايدي جبنا قف سياستا قليري ختماندي وب چاره ودا پاره جبو ويش كي اندامي غيرك پر بگرن پر بخبتن بپرای عدالت يعني سر عدالت تسکناندن گاوی عدالت به تاسیس عدالت و سیاستا خدمتکاری انسان بله آبوری ج تندرستی سالق ج بجن پروردهی ج مثلا جواکی چه هبن سر عدالت سروی تملی محقق دین چاره سر کرن مالا واوا خود جورازی به سر چهار راحتن که کنونتن که عبدالله تماشاون نیجا هم هاتن داویا برنامه حتی هفته یکتن ببینید خیر و خوشیده امانتی خدا